Abantu benshi bavuga ko ikibazo kiri hagati ya Amerika, Israel na Iran biterwa gusa n'umutekano cyangwa ibijyanye n'intwaro za kirimbuzi. Ariko ibyo si byo byonyine. Hari indi mpamvu nini kurushaho iri inyuma y'ibi bibazo. Kandi iyo Iran iza kugera ku byo ishaka, bishoboka ko imbaraga mu burasirazuba bwo hagati zahinduka kuruta uko bakomeza kuringanira, ndetse uruhare rwa Amerika muri aka karere rukagabanuka cyangwa ntirube niba igifite imbaraga. Niyo mpamvu ikibazo ari iki: ni iki Iran yari iri kugerageza gukora cyateye impungenge Amerika na Israel? Reka tubirebere hamwe mu buryo bworoshye kandi busobanutse. Ku ruhande rwa Israel, iki kibazo gifite uburemere ubwacyo bwihariye. Abayobozi bamwe ba Iran bagiye bagaragaza ko batishimira cyane Israel, kandi Iran yagiye ifasha imitwe imwe n'imwe yagiranye amakimbirane na Israel mu myaka ishize. Niyo mpamvu Israel ishaka ko Iran idakomeza kongera imbaraga cyane mu bijyanye na kirimbuzi. Niyo mpamvu hari amakuru avuga ko Israel yakoze ibikorwa by'ibanga cyangwa ibitero by'ikoranabuhanga cyber bigamije kudindiza gahunda zimwe za gisirikare za Iran. Si uko bashaka intambara, ahubwo bavuga ko gutegereza bishobora kuzana ibibazo bikomeye kurushaho. Mu myaka myinshi ishize, Iran yagiye yubaka ubushobozi bwayo mu karere k'uburasirazuba bwo hagati. Si intwaro gusa, si misile gusa, ahubwo yagiye yubaka umubano n'inshuti mu bihugu bitandukanye byo muri aka karere. Aho kurwana, Iran yagiye ifasha no gukorana n'imitwe y'ibihugu by'inshuti zayo, urugero Hezbollah muri Lebanon, Hamas muri Gaza, Houthis muri Yemen. Impamvu yabyo ni uko iyo igihugu gifite inshuti n'abagishyigikiye ahantu hatandukanye, bigora cyane kukigabaho igitero. Ni nk'umukino wa chess, aho buri gikorwa gikorwa hateguwe. Iran ntiyari yibanze ku kwirwanaho gusa, ahubwo yari kugerageza kongera uruhare rwayo mu karere. Hari abasesenguzi bita ubu buryo axis of resistance. Ni ukuvuga ihuriro ry'ibihugu cyangwa imitwe ifite ibitekerezo bisa. Ariko ikintu cyateye impungenge nyinshi muri Amerika na Israel si imbaraga za Iran mu karere gusa, ni gahunda yayo ijyanye n'ikoranabuhanga rya kirimbuzi. Mu myaka ishize, inzego zitandukanye zagiye zivuga ko Iran iri kugera hafi ku bushobozi bwo gukora ikoranabuhanga rya kirimbuzi. Ntibivuze ko yahita ikora igisasu cya kirimbuzi, ariko bishobora kuvuga ko ishobora kubigeraho vuba igihe cyose yabishaka. Iyo igihugu gifite ubwo bushobozi, kirushaho kugira ijambo rikomeye muri politiki, kirushaho kwiyumva gifite umutekano, kigira imbaraga mu karere. Ibi ni byo bitera impungenge Israel, kuko bikekwa ko nayo isanzwe ifite ubushobozi bwa kirimbuzi. Ku bw'ibyo, Iran ibigezeho, uburinganire bw'imbaraga bwahinduka vuba. Amerika ibifata nk'ikibazo gikomeye kubera ko uburasirazuba bwo hagati ari akarere gafite akamaro ku isi, aho akarere gafitanye isano n'ubucuruzi mpuzamahanga, inzira z'ingufu nka peteroli, n'umutekano w'ibihugu byinshi. Mu gihe kirekire, Amerika yagiye ishyigikira inshuti zayo muri aka karere, harimo Israel n'ibihugu byo mu karere ka Gulf. Ariko niba Iran ibaye igihugu gikomeye cyane, bishobora gutuma igira uruhare rukomeye mu karere ka Persia Gulf, gutuma ibihugu bimwe bihindura uburyo bikorana na Amerika, ndetse uruhare rwa Amerika mu karere rukagabanuka.
niyo mpamvu muri aka karere iki kibazo kirenze Israel gusa. Ni ikibazo cy'imbaraga n'uruhare rwayo ku isi. Igitekerezo cya nyuma, iyo wumva amakuru avuga ku mwuka utari mwiza hagati y'ibihugu, ibihano by'ubukungu cyangwa ibikorwa bya gisirikare, ni byiza kumenya ko ibi bibazo bifite amateka maremare n'impamvu nyinshi. Mu magambo make, Iran ishaka kongera uruhare rwayo mu karere no kurinda inyungu zayo. Israel ishaka kugabanya ibyashobora kuyiteza ibibazo mu gihe kiri imbere. Amerika nayo ishaka gukomeza uruhare rwayo mu karere nk'inkingi ku isi cyangwa gukomeza imbaraga zayo. Intego zabo ziratandukanye, ariko zose zifitanye isano n'imbaraga n'inyungu mu karere, kandi ikizava muri ibi gishobora kugira ingaruka kuri politiki y'isi mu myaka iri imbere.